gading sui yung orang ba Reverend J.J. M. Nichols-Roy na marune orang ba ulang uparlog yung ipapa yung sa kapor kabang i Reverend J.J. M. Nichols-Roy tengah dang red dang tang ka reta katnor sansnem dang kaya nga kasnem sanpuar tengah siu bau kawe keti kat bau tau nong kit dang kit ba joy tuan nakabenta ke ngam tim te bayatu pateng yang apat sepang kajing bakajing trai ke jong no syakri jong trai te ide papa jonga te hadin pat da ngalayo ban pule la pendap juga jing pule ka BA na St. Anthony's College pada senem cian spa nyo pusau te hadin ang tangayo ban le pule pat sa ridakar sa Serampur Dai nado senam cidan spa ni pursan banglas dang banlum mikikot ke jong une orang ba tengala i une orang ba bari kikot jong u kathado ba nilayo ban penmi kikot ro deki volumes tang ba nga tengah long tang uru paj ba te ngabu ikin kikot ba om tang kajeng jong a kin mentoy ndrai kilong den kinamsa hakajing bom don AA kan ti habakot kumni ngarung awan namar ngam tip sekat nong dang sa kan ga pertai ti katne plewan ro ngai kala represent ni ka council pada gari berkajaj benriu ga jongi kijing kren kijongi ba Ricky Sulai kalau kijing kren ki ba koror sisa pila kren ni ka badai ba teng yonu breu ngila leklen tengah lapi kan gajing long jongi ki breu bat kata kolong don na peng jongi bangi i ju breu bat ngim i ya kijing tho don pat ki bala mentoy na kijing tho bat ki kam ki baila le bat ngila kentaj padio breu kidon kini ki contradiction agajai pendriu gajongi te kumno bala ban penuan bahai gane klempep nakaleng ka council kan yalam sekmat ti kapan yopan santo ri ki bakum ki ki jingmut ting perkata kari bagajai pendriu gajongi kaladon ka kunhun kepada isensyar hangne hari jongi asam kemut kasih jantiang ya hablang di kedai ketaka parti kebaki ka Muslim League di kipriu ki bahapo ka Muslim League di kadon kajing perkat jengki ban lumlang no ya ka Asam harengkat bat ka Bengal di kata kapor ka Muslim League hangni ha Asam kidon kumba Andrew Pongot ki representatives na kalian ke kongres kapai Pak Joy dan kidon tang si Pongot di katakan di plan kabari let's say bon pedang jenging patem pakajing mot jongka kolong pan grup lang bat ka Bengal kata kapo tang dailang ka Bengal ke East ke West Bengal Warga jingpu jongka kalong lese naga niam kumno ban penguan yaga niam Musliman deng jongi berkapui kabari berkapau hau Muhammad Ali Jina unong yalam jong ka Muslim League ka tukupor baka jingmot kalong pansna no yaga taka grouping plan bat ban penguan no yakini rengkat lembat ka Bengal Di hak tak kapon dan mano warna kalian kombinat bodoloi planto teri boto dekat kotlem kedam kumno kata kotlem kedam kedon ko ba ngalayok kopi di ulai kata kejing to padulai don syadu isadali ban persya ia kata ke grouping plan di hak kata ke grouping plan Nolor bertemu ban punya seorang katlam ke Pakistan, kemudian ke East Pakistan, mendapat Bangladesh.
te upajoi te wei katatu na kaliang kopina bodoloi bat ka kabinet baro kita ya ro yo Nicole Soy bolala panle ya kata pan pelaj om tang ya ki khasi bagi jantia ndre ya ki asamis ru dengan dia tu yepi te hadin ba u Muhammad Ali Jinnah pan dah pula pulang ke Constituent Assembly la persang kadla kadyai kumnoi ke bantan no ikidigi ya ka asam tu por kentuk lang ikidigi rilum dan penhap sega Bengal dengan dia tu UP ibajoy kata kapor ai dak jing tho sega Constituent Assembly pan persya ya kanika grouping plan pan persya ya ka plan pat peniasok ringkat dalam pat ka Bengal tikini kiti jingala jong i kibaret batla kilong kibaret ro kalalong ka jingjam bat kade ka wei na ki jingjam ki bakrao ki bala si pun na peng jong i tipi ki bakum kitang ni sakalalong pan ki bre ki bapet no tang ki jigruna jong ba joy pat pan kondem ye i tingaru nganut pan kran kum ne hapeng jong pi tende hapeng itu pat ki bala persya thai ba joy teng lari no nomor ngating wadakari lajong ka pangyaim gumni kay kapaar pan kadon par keting tu bari nagaliang ki pareng berkata kolong pan pulong ya kata ka baki khot ka crown colony lani ka protectorate pan kentup lang ya ba ro kini ki jaka kamtam North East India bat kamtam kirilum bat ban priaso rengkat lam bat kacita kong bat kalaos te hangno kinbu ya ka kapital ya kata empat tip lakin bu hai Shillong kin bu Guwahati te kenambu na malara ya ka kapital jangka North East India to kupor agas nam khatis pa ni pusau sa Shillong gan te dei na kata kadaw bom sumapla ya ka ILP ko ba dia tu IP tada kam day ka kapital jong ka composite asam to gopor kemud nilayo ka ILP tito i kandan dagiway patkipor panyo bari thui kata dah ka jinga day ka crown colony pan kila tu ban pai kata ka British delegation pan wan hadu hangni te shwa ban wan ya kata uni urang ba la tho ya kata ka memorandum ko bajrong to tho ka tin pareng pat ka English yang i rute kepada biang ba kada rupa so to convener yang kata British delegation berwan sini Persia berhadu dak kena pada day ma pi ki balanang blastat na ribilat pimut banwan puit yang i banyau ingi tangkum kiru klau wong pindai ma pi kiru klau kadadu kita ki bapule kata ka city ngani di ki kan berwan su dengan itu ibi baka crown colony ka kan tai kam su laki don katu katni nagi pareng ki blakno yo ba joy padaka balak kumni ka jingtu jung ki pareng kolong ban penne hakajing dei berkajing mani hakaniam Kristan tenrei uba joy ule ya kata namaruti pakata kan wanra kajing ya pat ya plengkari gajongi na barkat kum kajing tip dengan kolong ka crown colony ka apply tang ya ki British areas kemud south li ki hima lapan kela lapan dosim janjia 1825 sobar nang ta ka mulian bagadong po tang ta kumba pat spa tli ki snong sodar kituri long British areas tekan long kajing punya pat ka bajur te hadin nang ta ro uba joy zoto pala da dei babu ika crown colony maka jingya dai kaniam Kristan kandon terikal apan long penban kamadan kema namo jina unu tu krete tel da dei babu sipai kubot yapano ni apa pibat manga nomor hadu kapor paya yo ika independence katkum kajing ken jonga like not kini British areas kemungkinan senang hari khasi berjantia kidang long tang saulak siteng dan micros hadu neru wong pilong kajaj bendeu kata microscopic minority lada pek pada ka microscope pilong minority hadu kata te hadu katlo la job panyala ya kata te nantang akwa panong sepi ba nakaliang iba joy iklam sohon
Yaki council states payo bansoy ka instrument of accession to i latangan itu kamjong ke kam simpor ngarang kwa swatu no wan jungo ingi hadi sa wan ya kemen lambat ni ka sni ka bayala borom no sakri yung try te akatinya de baka basoy ka instrument of accession te ha to ko por la da dei ba muandra yaki council states lang bat ni kemudian ki tangki council states kila long la kajong te umkwa pakandon ko bokung kata te ha ka juga poro mapi mano ku balayo ban puli ya ka tax ya ka instrument of accession ka bau pajoy udom kibitar ya kisim tolong pakila IT kipatno tang ya ka administrative power baka judicial power ka legislative power kil IT no haka parliament ya ka tabik mo persen te kitu ki bakran ben ba joy long sukran ben tengaruk layadan kijingelang baki apen ben maki te teng asir ngating tementa pengawan hangni da kajing sngodap susngan bi bayo ban ya keren kumni tingarung aspa ban keren no tangkata swa kidang dan skiwai deka por kamsya kublai sibon pinang ya syafrang ya harengkat lam baka jingtip harengkat lam baka jingkit kli bat rengkat lam baka ikhtiar nama teng ingi dan stang ka jingkit kli te ka authority ngim dan syuk tenrela aya ka siksa do ya ka authority oleh ki kwa ya ka ni kalong ba lata priang ya ka siksa do kamut ka jinglong tribal jinglong minority kan ne sneu hakiwei pat kiri hapwei ku pat ki state ki tribal lata ki along kristan kila dono ka jinglong tribal te ngihang ni palada along kristan ru isa ki tribal isa in minority Panamar pag isa in minority kadangdon ka protection but sa kawaypan walang ilalong kristan ro kadang sa kataka status yang pangilong in minority but ilong kisel tribe nilait nakapasiw ka income tax nomor puli ka income tax ang ka krensay ki communities ki player kateng ka settle are free from paying income tax ilta Dala bakla kan ingin hapsi income tax ang kuha niya to ipi. Ngan pungkut na kapisa, to ublayin perko. Te siya banduay kini kapor, ngan puli ka dekat kabonu syakri yung tayo iba banto hakikot kipadai kari kajad beriu jongi. Nakakitab ki proverb kadon ka kentin kapong kumni. Kahok ka kentiu ya kajad beriu. Righteousness exalts a nation dong ini duai atrai babang ya ngo yame basya yang i bangni don kumni hakani kejaka kabau syakru jome i reverend JJ Emni Kolsroy i lalong nong matang unong ya lam nanti ubla produk bala penyo ro ya kani kasti kejingada ya kari bade kejat penriu gajongi melasai u kapor kabadon